makuru dufite yuko aka kanya umuyobozi wabo mukuru yaba yamaze gufatirwa muri Uvira. Ese ayo makuru koko ni impamo? Turayumva, turayabaza Lieutenant Colonel Weringoma, umuvugizi w'igisirikare. Birashoboka se fande? Ote? Aricyo mwatubwira ko ifatwa ryo mukuru wa mercenaire muri Uvira bikuvuga. Weringoma ni ushinzwe kubitangaza, genda umuvugizi wa politiki. Ese intare koko zaba zamuteye ijanja nkuko zisanzwe zibatera ijanja? Weringoma arabibasubiza. Niwe ujye baherekeza kujya mu bibona. Ariteguye se ubu? Ari tayari. Dufite uburenganzira ku gufungura inzira. Kuwa gatanu tariki ya gatandatu Gashyantare y'umwaka w'2026 Abanyamulenge batuye mu Minembwe bazindukiye mu rugendo rw'amahoro basaba amahanga kubarengera kubera ibitero bya drone z'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kubarasa. Naho amakuru akomeje guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutwe wa M23 wataye muri yombi Eric Prince usanzwe ari umuyobozi w'umutwe w'abacancuro w'aba Blackwater wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho ihuriro AFCM23 ryashinje komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gushyigikira ubugizi bwa nabi bukorwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho urukiko rw'ubukuru rwa Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi ku ya gatatu Gashyantare uyu mwaka wa 2026 rwakatiye imbonerakure 5 igifungo cy'umwaka nyuma yo guhamywa icyaha cyo kubangamira umutekano w'igihugu. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze muri aya makuru. Nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana. Iyi ni The USA New Times. Mu kanya gato ni ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze muri aya makuru yacu yo kuri iki cyumweru tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Munyemerera ya makuru tuyahere kuri iyi nkuru yuko kuwa gatanu tariki ya gatandatu Gashyantare y'umwaka wa 2026 Abanyamulenge batuye mu Minembwe bazindukiye mu rugendo rw'amahoro basaba amahanga kubarengera kubera ibitero bya drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kubarasa. Bavuga ko izo drone zikoreshwa n'ingabo zitandukanye zirimo iz'u Burundi, FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo za Tanzania zishinjwa kugota abatuye mu Minembwe zigamije kubica. Umwe mu bitabiriye ruriya rugendo yavuze ko bibabaje kuba Abanyamulenge baraswa umusubirizo nyamara nta muntu n'umwe bigeze bashozaho intambara. Ati rwose intego yacu ni ukugaragaza akababaro dufite. Abantu bateraniye hano n'abana, abasaza n'abagore, ni akababaro k'ibibazo byinshi twahuye nabyo. Kuvuga ko Umunyamulenge arimo kuraswa na drone atarashoje intambara ku muntu wari we wese n'ibintu bibabaje cyane. Twari tuzi ko drone zikoreshwa mu kurasa ibyigomeke byananiye isi, ariko abana b'abasivile nibo baraswa nazo. Uyu yakomeje agira ati mu ijoro ryakeye drone yarashe mu gace ka Gakenke irasa inzu yari irimo abana. Niyo mpamvu dusaba amahanga kumenya ikibazo dufite, hanabayeho gukuraho imiyoboro ya telefone bigamije kudukorera jenoside tukazima tutamenyekanye. FDLR, Mayi, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bose baratuzengurutse bagamije kudutsemba tukava ku isi. Uyu Munyamulenge yagaragaje ko bitumvikana impamvu we na bagenzi be bimwa ijambo bakicwa ijoro n'amanywa, abandi bose bakarebera ndetse na leta yabo ntigire icyo ivuga. Yakomeje agira ati inzira z'indege n'iz'ubutaka zarafunzwe. Bari tumaze kubona amahoro mu gihe AFC yari iyoboye, ariko ubu ntitubona umunyu, ntitubona isabune. Abantu bafungiwe mu karere nyamara amahanga agaceceka. Abo mu Minembwe batabaje amahanga mu gihe urugamba rukomeje
aho ingabo za twirwaneho ziyemeje kubarengera zikomeje kugenzura agace ka Point Zero kari mu misozi ya Fizi. Aka gace gafite akamaro gakomeye kuko ari isangano ry'amayira yerekeza mu bice bitandukanye birimo umujyi wa Uvira mu majyaruguru ashyira uburasirazuba, Mikenke na centre ya Minembwe mu burengerazuba ndetse na Fizi na Baraka mu majyepfo. Ayandi makuru ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na makuru ari kuvuga ko uyu mutwe wa M23 wataye muri yombi Eric Prince usanzwe ari umuyobozi w'umutwe w'abacancuro w'aba Blackwater wa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bivuga ko uyu mugabo yafatiwe mu mujyi wa Uvira muri iki cyumweru ubwo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasubiraga mu mujyi wa Uvira nyuma yuko M23 yari imaze kuvamo mu kwezi gushize. Abacancuro barimo Eric Prince abereye rero umuyobozi bari mu bajyanye naryo muri ya mujyi, ndetse amakuru avuga ko bamaze igihe bagaragara mu mirwano ikomeje kubera mu misozi miremire. Amakuru avuga ko uyu mugabo yafatiwe muri hoteli yahazwi nko kwa Mucepe, afatanwa n'abasirikari bamurindaga mbere yo kujyanwa ahantu hatazwi. Kugeza ubu AFC M23 ntiyemeza cyangwa ngo ihakana amakuru y'ifatwa rya Eric Prince. Umuvugizi wungirije w'uyu mutwe Dr. Oscar Barinda kuwa gatanu ubwo yabazwaga n'itangazamakuru niba koko uriya mugabo baramufashe, yashubije ko umuvugizi wa gisirikari Lieutenant Colonel Wiringoma ari we uri busubize iki kibazo kijyanye n'abacancuro, kuko abacancuro mwagiye mubibona kenshi cyane ko ari we ubaherekeza rwose akabereka itangazamakuru. Ubwo mu makuru yacu ari imbere turategereza turebe ko Lieutenant Colonel Wiringoma azabasha kugira icyo avuga kuri uyu muyobozi w'abacancuro ndetse rwose akanamugaragaza mu itangazamakuru. Reka dutegereze mu minsi iri imbere niba koko bizakorwa. Mu yandi makuru nuko ihuriro AFC M23 ryashinje komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gushyigikira ubugizi bwa nabi bukorwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijoro rya tariki ya 31 Mutarama rishyira iya mbere Gashyantare uyu mwaka wa 2026, AFC M23 yakabye igitero cya drone ku gice gikoreshwa n'igisirikare ku kibuga cy'indege cya Bangkok ikisangani mu ntara ya Chopo. Iri huriro ryasobanuye ko iki gitero cyari kigamije gusenya iki gice kuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryifashisha mu kugaba ibitero ku birindiro byaryo no ku basivile bo mu bice rigenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ya gatandatu Gashyantare perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusufu yamaganye bikomeye iki gitero, agaragaza ko ahangayikishijwe nuko cyagabwe ku gikorwa remezo kiri mu mujyi ukomeye ibishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, bityo ko kirenga ku itegeko mpuzamahanga. Mohamed yatangaje ko mu gihe hatagaragazwa ibimenyetso by'uko iki kibuga cy'indege cyifashishwaga mu bikorwa bya gisirikare, igitero cya AFC M23 gifatwa nk'ikibasira igikorwa remezo cya gisivile kikabarwa mu bikorwa by'iterabwoba. Umunyamabanga rero uhoraho wa AFC M23 Benjamin Mbonimpa yibukije Mohamed ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimaze igihe rigaba ibitero bya drone ku birindiro byabo no ku basivile mu bice birimo Minembwe, Kalehe, Masisi ndetse na Luchuru. Mbonimpa yagize ati AFC M23 irabamenyesha ko igikorwa cya drone cyari kigambiriye gusa ibikorwa bya gisirikare nta musivile wakigendeyemo, kandi cyari kigamije kurinda abaturage b'inzirakarengane hubahirizwa agahenge kashyizweho n'amasezerano ya Doha. AFC M23 yagaragaje ko kwamagana iki gikorwa cy'ubwirinzi hatabanje kubaho iperereza
bishyira komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu mwanya wo kubogama, bigatuma hibazwa uko izayobora ibiganiro by'amahoro bigamije gukemura ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iti yishyira mu mwanya wo gushyigikira leta yakoreye abaturage ihohotera rikomeye, aho gushyigikira abarikorewe, kugaragaza iki gikorwa cyatabaye ubuzima bw'abantu nk'icyiterabwoba, bigaragaza intambwe isubira inyuma y'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, bigabanya icyizere ifitiwe no kwitandukanya n'inshingano shingiro yo kurinda Abanyafurika. Amakuru avuga ko AFCM 23 yohereje drone 8 ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko yasenye inyinshi muri zo. Tugana ku musozo w'aya makuru, tureka tuyasoreze kuri iyi nkuru y'uko urukiko rukuru rwa Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi ku ya 3 Gashyantare uyu mwaka 2026 muri iki cyumweru dusoje, rwakatiye imbonerakure 5 igifungo cy'umwaka nyuma yo guhamywa icyaha cyo kubangamira umutekano w'igihugu. Imbonerakure n'urubyiruko rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi, akenshi ntizivugirwamo kuko zijandika mu bugizi bwa nabi bwibasira abaturage, cyane cyane aho mu yandi mashyaka ariko ntizikorweho. Imiryango rero iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu igaragaza ko mu mwaka wa 2025 mu Burundi hishwe abantu barenga 400, abagera ku 110 bakaba barishwe n'urubyiruko rw'imbonerakure. Mu gihe rero u Burundi bwafunze umupaka wabwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuboza kwa 2025, izi mbonerakure zavuzwe mu bikorwa byo kwambutsa abanyekongo bari barabuze aho banyura basubira iwabo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko izi mbonerakure 5 zambutsaga abantu umugezi wa Rusizi utandukanya ibihugu byombi, zikambutsa ibirimo ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bicuruzwa zifashishije inzira zitemewe n'amategeko. Perezida w'urukiko rwa Cibitoke Sylvestre Mukeshimana yanzuye ko ibyo izi mbonerakure zishinjwa bizihama, azihamya icyaha cyo kubangamira umutekano w'igihugu n'ubusugire bwacyo, abamenyesha ko bakatiwe igifungo cy'umwaka, bacibwa n'ihazabu y'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Burundi. Mukeshimana yaburiye abarenga ku mategeko ko bazajya bakurikiranwa n'ubutabera nta gutoranya, babihanirwe mu buryo bungana. Iyi niyo nkuru itugejeje ku musozo w'aya makuru yacu yo kuri iki icyumweru. Nge na Jean de Dieu Ndahimana, mukomeze munogerwe na gahunda zose The USA New Times tubategurira.